إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدميدكي سالستيونا هرق بركات رمضان مهوغي ديوانا دوس ميد ألقون من واحدكن همجيفا موضوعكي إنساناغي حياتوغي دتورا بهكت إنساني حياتوغي مي دتوركي دنياغي تباور إنسانون آمدو غافل فاوا دتوري ألقون من إسلامون دتين كلميكون مي إنسانيتوغي فشوماي مي إنسانيتوغي مقصداي مي إنسانيتوغي نيمون ويغيك ورا فسيهم بنت ألقون منغي ಸ್ಕೂಲ್ ಮದರಸಾತ ಹೋಕ್ಕಿಯವ ತುತ್ತು ಕುದಿನ್ನ ವೆಸ್ ಎಂಗೆ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಯಾತುಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಕೊಬಾಕ್ ಎನ್ನ ಮೆಸ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂಜೆ ಹಗೀಗತಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎತ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸಾನುನ್ನೆ ಮಿ ಹಗೀಗತ ಮೆದುಗ ಏಕಿ ಗೊಗ್ಗೊತ ಏಕಿ ಬೀದೆಯಿಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಕಾಯಿನಾತು ಉಫದ್ದವ ಮಿ ಕಾಯಿನಾತುಗ ඉන්සානුන් ලබ්වවා ඒ ඉන්සානුන්නන් දිරිහුරුමුගේ එම්මෙහා මගුදත් අනවස්කොත් දෙවවා දුනියේග උලේනේ තෙදුමගෝ ඉන්සාන බයාන්කොත් දෙවවා ෆවනි කී කුරන්තෝ මී හගීගතුග අලගොන් මෙන් ඉස්ලාමුන්ගේ හයිසියතුන් ෆුන් නසරකුම් විස්සාලන් ජේකම් දුනියේග එකියකි ගබූල් කුරුන්තකා එකියකි ෆිකුර්තකා එකියකි විස්නුන්ත හගීගතුග ඇස්ස මේ ඔති ni hagigata meduga ebami ghafil fawat em insana emme furtama na visnange bejehe insana insanege haysiyetun kadat qur'ane marhalata ki kobat ni malumat ki algon men war farit danna malumat ke hennames hama algon men ge iman kan ituru kollumattaka algon men mi malumat eva muraja kollanje shakkenne mi kainatuge veri faratak mi kainatu ufeddevi gota kainatuge maqsad emme boda engi wodi gannawa adi insanunge khaliq wanta ilaha ekan emme boda engi wodi gannawanis kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala waras saaf ko mi marhalat bani bayan kurbaf egotun al mu'minun suratuge 12 wana ayatun algomnan fashagen kyali mabfene وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ هم كشورن تمن رسكلانگه ماشيگه خلاصاي آدم غفانو فدي واهك متا بيان كراف هم انسانونگه فرتم فشمكي آدم عليه السلام مفدو آدم عليه السلام مفدو افوني ماشين كان كيت قرآنگه ور صاف کو بيان كراف افوگ دين ehenihen insani nastu demigen dia goik كيت قرآن الله سبحانه وتعالى بيان قرافن ثم جعلناه نطفة في قرار مكين دنتي مدرس كلانگه إنسانا أصل فشون كم غاوا إنسانا فرط مرحلة أي فينوغ مرحلة ماني تكة غتوغا ركّا تريوغم وا تانيغا إنسانا تي مدرس كلانگه لبوي එවස්කාල ආරෙ බාරෙන්නෙක් කිරියා හරකාතෙක් කොල්ලා රුගවස් වරබ්බොඩ ගෙල්ලුමෙ ලිබිලා ෆද වර නිකමෙති මාද්දායෙක් ගවනිකො එහාලතු ගෑස් අල්ලාහ් වනි රක්කා තිරිවේ qaraar වෙගෙම්වා තනෙග්ග ඉන්සාන ලබ්වා හිමායක් කො බලහට්ටවෆ් දෙන් එෆෝග සාදෝනාතු වහී කුරවනි ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما دنتي مدسكلانge نطفة
علقة إجوتا قالوا ليكول إجوتا مفديمة فخلقنا العلقة مضغة أدي قالوا ليكول مسكول إجوتا كاتم رسكلا مفديمة لفيمة فخلقنا المضغة عظاما مسكول كاتم رسكلا كاشي لفيم فكسونا العظام لحما أدي كاشي كاتم رسكلا مسلفيم ثم أنشأناه خلقا آخر دين إهن مفدى ومك إهن مرحلة يكون كإنسان أتبنس كلام مفدى فتبارك الله أحسن الخالقين فهي إم فريها ميا تكتي هدوا الله متيري وديم نبي صلى الله عليه وسلم ورس صافكم مرحلة بيان كراف صحيح مسلم واردن عسى حديث بسولة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة تبامهم مامها بندقا تبامهم كدت كوري سالس دوه نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك دين علقة غندو ليكول غوتا سالس دوه سنان ثم يكون مضغة مثل ذلك دين مضغة غوتا مسكول غوتا سالس دوه نان تين سالس أي ساتيك وهيدوس ساليه تمرحلا كدت كفا دين ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح دين ملائكة فنوه أدي فران الوه أي مولين يترو خلق عنكاس فران الوه مرحلا أي ساتيك وهيدو فوق هتر مستوس يفوق دين كوريغا ديرومن ويك اتش غوتوغا اويفا يفوغا اي ديروم عنك فرانا ديرومك بدلوه گنده ಎಂಬಿಮಾ ಮಾವಂಡು ದೋಸ್ತರುಗ ಮೀ ದರಿವಟ್ಟಾಲುಮುಗೆ ಮಸ್ಸಲಾಗವೆಸ್ ಫಿಗು ಇಲ್ಮುರಿನ್ ಸತೇಗಸ್ ಮೀ ವಿಹಿದೂಗೆ ಕುರಿಯಾ ಫಸ್ ಹುಕುಮು ಗೊತುನ್ ತಫಾತ್ ಕುರಫ್ ضروري ಹಾಲತ್ತಕುಗಸ್ ಈ ಸತೇಗ ವಿಹಿದು ಅಫೋಗ ಹತರ ಮಾ ಫೋಗ ದೆಂ ಎ ಮುಆಮಲಾ ಕುರವನಿ ಫುರಾನ ಎಳುವೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಫುರಾನೆ ಕಂಡ ಅಳುವಾ ಫವ ತಕ್ದೀರು ಲೌಲ್ ಮಹ್ಫೂದುಗ ಕುರಿನ್ ಲಿವ್ವಾ ಫ ತಕ್ದೀರು ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಅದಿ ಫುರಾನೆ ಲಿವ್ವೆವೆ ವಕಿನ್ ಖಾಸ ಬಿಕತ್ಬಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಯುಅಮರು ಬಿ ಅರ್ಬಇ ಕಲಿಮಾತಿನ್ ಹತರ ಕಮ ಲಿಯುಮ್ ಅಮರು ಕುರೆ بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد إناغ عمل ليوه إناغ رزق ليوه إناغ أجر ليوه إناغ باجوريت أباجوريت أي الله سبحانه وتعالى أزلي علم فلغاوا علم فلغ مچ ehuriha kamel liyev ei fahrek gaves إنايا كروي مجبور نون الله ما كورن دنواديكم فاوا أزلي علم فلو تقديرها خاصكم إنتك ليف مي نبي صلى الله عليه وسلم تفسيرك بيان كروا فمرحلة إفه قدين المؤمنون فنرنا وحي كرافاني ثم إنكم بعد ذلك لميتون دين يفوقا يفدوا مفوقا بها دين تبامهم مروان لميتون تبامهم مروان كان كشوري أنا مرحلة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون دين تبامهم قيامة دو ألو أنك ديرو بين آدم عليه السلام ماشين وفدي يفو إنسانون فيشون عاقوك مرحلة وكي وكي بيان كراف مي مرحلة كي ورف فهم دنيا إنسانون هودا فري مرحلة أنا كي دكتوري قطع مرحلة كي ورف فهم إنسانون كشورة فري كمين أي إنسانون حشيكان وتريغا رحيموغا ليفاوا اتشي هودا بلا آلتك كي ورف فهم إنسانون فدا ورچ أي كوري زمانو گنگے اتشنو එකම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙක ෆානකි මේ ස්කෑන් කුරා සාමාන ගෙන්ගොළු බේෆලෙන්නු හොස්පිටල් තන් හුරි තන්නේ නෝගේ කි ජමානුගේ ඉල්මි හොදුන්ත අංහෙම් මිහාග බණුගාව එච්චි තෆ්සීල් කො බයාන් කුරා ක තන්නේ නොදේ එවරක හොදුන්ත කෙන්නේ එන්නමස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එච්චක වඩාගෙන් කීත කුර්ආනුගා මේ තෆ්සීල් ත බයාන් කුරා ෆොමොන් එංගි කෂෝරවනි එයි ඉන්සානගේ ખાලික් දෙවවා ෆරි මාලුමාත් එකලෙක ෆානක අමිල්ල ෆුලක එහා ඉල්මි වරුගද ඉල්මි හගීගත තෆ්සීල් කො බයාන් කරොමකි අල්ලාහුගේ රසූල කන්වනි වානකමෙන්නෝ ඒ මියදු zamaani හොදුන්ත කුරියරමුන් දියරුගාස් මි එච්චසකි මියදුගේ සයන්ස් ගලීගා කුර්ආනුගේ සහහකන් ඉතුර කෂෝරෝ මුන්දා කන්තත්
ilmuge hodunta kuriya dewaraka qur'anuge sahhakan kashorwan theory ek nazariya ek tafatu wedane nuwata mihaku ayategge tafsir kura gobbes tafatu wedane ekamuko ilmi hagigate echchege sahhakan tedukon kashorwafa ilmi hagigate kit qur'anuge nassaka khilaf nuwa fushu enara miha nubaako tarjuma ekofane miheko nubache visnidane uni mihaku amille theory bes ufaddafane echche rangalulun echche ekam ilmi hagigate hadis sahhajjam qur'anuge ayataka fushu naranakan ei kashorko medah me dandem bes efadaka me hinga fennen edi mustaqbaluges nuhinga mi ayattakun algumna mengeni insanaga fas marhala ngeboik mamihaga banuga ene hedakura marhala vihew mafhoga duniyega haya efhoga barzahoga ena marwe kavvaluga leve efhoga qiyamat dos efhoga narake aisorke mi insana hutten jehene maqamta insana kuriyala dhathuru bandegen tayyar wan jehene marhalata algon men komme insana kus mi hedo kurom medeni mi marhalata ebes insana ko mim fila rakkanu weve komme insana ko marwane e marun salamen nuwe miha alun dirumakum salamaten nuwe alun diruvun salame weve nama marun ena salame bis ek marakkit qur'anu ko nandebwa foni yaqeen genamu ei eamo devves mi ko sakke nukure wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqeen kalege faanu verdes kalange alkon kuramati kalege faanu devi hunnawashe hatta ya'tiyaka al-yaqeen kalege faanu gata yaqeen asumaddan denge maneki maru asumaddan e marameduga evves mi ko sakke nukure adi e marum filene kaman evves mi ko dawa evves nukure e marwa ko vejjiyam alun ena diruve e shakke wakkemenu e marak e furanen insanaga bare nufora allah ufeddevi e furana libbi allah subhanahu wa ta'ala e furana ekalanga hadrata ekalanga amurufula nikumegen dani e furanen allah subhanahu wa ta'ala hadrata rujuwunu goten nonna algon menna makka mushrikunge khabartakum kit qur'anuga warde furi bayn hadisataka balalima makka mushrikun ge emme ajabuan jehe nuktayaki ebamihun gatuga suwal kuravijjiyam kaakuto tebamihun ufeddevi wala in sa'altum man khalaqahum la yaquluna allah tebamihun ufeddevi kaakuto suwal kofiyam emihun ge jawabaki allah harben ufeddevi ekam alunga bora diruwanakam inkar ko qiyamat dos ekkam inkar ko ekam ko emihun udtakaben ufeddawa emihun na rizqu debwa udum waare fem vessawa mi huriha kame kurwani konfaratetto suwalu kurwejji amburana allah we ekam alum balun anekka diruvve eneka wa inkar ehmege nabiy sallallahu alaihi wasallam alum mahshar kurwa mistakun hisabelle jazade vi narake aswarge gawaha ko ekkam bayan kurwum gendawati makka ga bodunge terin al-As ibn Wa'il ena edduhoga insanegge veerana efawa kashigande genes enaga mushtari ellafa taarihu siratukum wa zikr kure mushtari ellafa winwalafa mi ekade faana de me burwala burani kalege faanu he vidalwani mi kashi alun amura dirubbi anekka e jaza debwenek niga nuktayaki nabiya sallallahu alaihi wasallam kurifulu matiga ena edakkani beervushun hagigi manzarek egmane ki mihiri kashi mihiri me vefahunna goek de mi alun dirwana he tie vidalwani ehem ekalege faanu allah taala ka hadratun yaqeen befawa yaqeen ena edekki manzaru ena e oluwalun ena ofedde shubahatta e hurihachen efra ko hadis korwe aayek dirubwana dikade narake waddawa subhanallah ena duniye gonwani ena duniye gonwani kon hadis korwe kale narake waddan dirubwana kale narake waddawa mives quran ekale faanunge basfulu dogu kuran emihun libe fursaten ena islam winaw misalak abu lahab was narake dalekenge duniye gonwani quran ge sahhako wes ei ena ima nuwana kan allah den wodi gannawa enen oy shahadek kiya fa quran doge wes buneven
ekam Allah subhanahu wa ta'ala enaga nubakan musobon ena iman kan ikhtiyar nukurane kan Allah denodigan surat yasin ga Allah subhanahu wa ta'ala mi jadal ga waha ga bayan kurwaf awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin insana nudeke hiye timan raskalange insana nutfa ko ufedde vihinduga fahe hindu eenavi jadalu kurun gadami hekkamuge bayam begemwa jadalu kurami hekkamuge eenavi mihuriha nikametikamge marhalatakun insana ufedde vimas nikume eena jadalu kurani eenaga rabbu odigemu ma deterek bay mihunge masakkateki Allah subhanahu wa ta'ala farsar kurma Qur'an farsar kurma nabi bekarun farsar kurma mi bay mihunge masek ekam Allah ga rahmatun ene kan devani Allah ga rahmatun ena wahadakkan dudevwa hoti Allah ga rahmatun ena huriha sakarat jam battwa purivis ekala rahme nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki alam tak rahmatakum galib nabiyya wima ekalege fan ummatan Allah devwa fa khasiyatan ei mi ummen ekkon am uqubatakun halakun kuraf ekamakos e rahmatuga nabiyya ga ummatuga hure e rahmatuga nabiyya ga ummatuga viyati ene lifa wa rahmatukun e nabiyya farsar kur la hawla wala quwwata illa billah insana ga nubak ehm Allah taala ngoni وضرب لنا مثلا ونسي خلقه enati man raskalange misalu jehi kattachi viruwa miri mi devana farnu diruwene kine diruwan wanasiya khalqahu enaga furta mufeddon ena hadannet miharwa e burita karives furta mufeddur kattebesnek netumuge tereng ufedde vilahaku echchekun ufeddu ma awlaakum bodannu wanasiya khalqahu enaga ufeddon ena furta ma hadannat taliya قال من يحيي العظام وهي رميم ena bunye virana gossawa kashita kaako he alun ufeddan ekam nuwane kinenge waade ek nuwane qul kalek fan idal was qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra kalek fan vidal was etaketi alun ufaddawani furtam ufedde raskalan තියබුණා කට්ටකා වෙච්ච නැති neතුමුගේ tereng ufedde විලාහේ අලුන් එච්චි දිරුවානි වෙස් දෙන් සුවාලකි කිහිනෙන් ඒ හුරියා එච්චගේ මාලූමාතු එංගේනි හුරියා කෂිතකා ඉන්සානුන්න ඒගේ ජවාබ කුර්ආන් දෙබ්බනි වහුව බිකුල්ලි ඛල්කින් අලීම් ඒ කලාංගේ හුරියා කල්ගොතකුන්ගේ حالت මොළක් දෙනකොටගෙන කොම්මෙතා කොතස් කණුෆත්තා පොතස් අන්දා පොතස් විරුවා බුරවාලා පොතස් ekalaang ufedde khalqutakunge furiya ma'lumat ekalaang denawodigen wa huwa bi kulli khalqin alim uriha khalqutakum macce ekalaang ilmu pula demme ufede swalaki maru dirun mi idikol deti maneki maru fa wen echchakun dirun kinen ge nereni idikol deti eke denekechon kinen ge nereni ena ufaddach swalaki එම අල්ලාහ් ඒනේ ජවාබ් දෙවනි ඒනා දන්නකමගේ මිසාලු الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا එකලාංගේ රෝගහුන් අලිෆාන් නරු විරස්කල ඒ යජමානුගා අලගොන්මෙන් තෙරේක අලිෆාන් උෆද්දන් කුරීග අලගොන්මෙන් කුඩේරු ගොන්ඩිෆයලා මේ කඳු ලකුඩි හදාගෙන මේ අඹුරාගෙන් අලිෆාන් මේ උෆද්ද එමිහුන් තරේක මෂූර් වෙච්ච මේ ખાસ සබාවතේ ගහෙම්මේ ඒ ගහුන් ඒ රෝ ගහේ ඒ ගහකී එමිහුන් අලිෆාන් උෆද්දන් බේනු කුරාච් එහෙම රෝ අලිෆ් රෝ එච්චකුන් අලිෆාන් නරුන් ඒ ඉදිකොළ දෙත් එහෙම එකලාංගේ රෝ ගහුන් අලිෆාන් නරු බිරස් කලාංගේ තිබෑ මෙ නුන් අලිෆාන් රෝ කුරණියේ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون دين تبامهم أين ألفان روكرم تبامهم أين ألفان روكرم هم بما متان قصدك أين وفدا شبهايا علمي قطعن جواب ده إدي كلو ديتي نروباتن تبامهم دكمونون هم بما مارون ديرون نروبون كلو دو منته ෆෙනුන් අලිෆාන් නරුබන් කුළුදුවන් තරස් කර රෝ ෆෙම් ෆෑබ හොට්ටන කුළු අලිෆ යුස් ෆෙනා ජංගලිතෝ රෝවෙක් අදාරම රෝ ගහෙන්නුන් තොයි එකම රෝ ෆෙන් අලාරස් නුනේ
إفق الله تعالى عنقوني أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم دم بيان كربني إنسانا السؤال كرني إينا ألون أفدوا ما بهيغت إما الله سبحانه وتعالى جواب دبني أدي إينا بحتاش إينا بربودتيجي أوليس الذي خلق السماوات والأرض أردتكابين نتمغتر أفدوا رسكلانge بقادر على أن يخلق مثلهم إفدا إنسانا كألون أفدوا كردو بنتي نوه يمي كرو إنسان مي مل كائنات نتمغتر أفدوا رسكلان එමිහුම් පුරණි උඩතකාපින් එකලාංගේ උෆෙද්දෙවි එකම ඉන්සානාගේ නිම්වා අලුන් උෆෙද්දෝම එමිහුම් සුවාල මේ උෆෙද්දෙ බලා වහුවල් ඛල්ලාකුල් අලීම් අදිකෙත් එකලාංගේ එකම කුළුදුම් වන්ත එකලාංගේ මොළත්තකෙති උෆෙද්දවා අදි එතකෙතිගේ حالතු මොළද්දන වඩගෙන් බරස් කලාං ඒ කීනේ උරිහාතකෙච්ච කීනේ උෆෙද්දෙවි إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إكلام أمر فلواكن كشوري كمك واش إرادة كريم ده كم بده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هريها تكجك ملك وركن إفراتك أبلغا ورس كلام هس طاهر وانت كماي هريها تكتشن امبر رجوع واني كلام حضرتك ان ورس صاف حوار موتي ان جواب دوا كي القران الله سبحانه وتعالى انك سيكونديان اولون عرفان كنتتك بسوني الله سبحانه وتعالى قران کا جواب دوا لوبت عزتري اخون كيرت قران ہمیں کنے الگون من قیامت دوس انانے آخرت دوس انانے اہن معلومات علی کا دبوا فدو کو لوا فوری کینو ilmi gotum mehigo jadal kurakamuga waanama bahus kurakamuga waanama visna fikuru kurumuga ilmi hagigattaka Qur'an bayan kuraf algon men tereng ilmi gotum bodan engunu mihekan engum minbarakan Qur'an hagige bayan koddevene kitemme funa 4 years e Qur'an ga ilmu kolakun nudan algon men enge minbar kuda veima algon men hagigette bayan kodde nukula deni ekam ilmi gotum kuriyara afuri waraka e Qur'an ga hagige bayan koddem fasiye wegen da me zamanuge هودون تكاكوس الله سبحانه وتعالى مي مرحلة فوق إنسانا دنيا لبوا الدنيا إنسانا كدت كرا إكي مرحلة تفسير كرا في متى قالوا مثال جنوكتا كي مثالك ما ميها كبندو كونا كوجا بندو كونا دوس سرقة دنيا حياة أبيه كتوم كوچينج إنعenge إنعenge هي وادي مينون تاني نته ඒනක මෑමිහාගේ බඬරුන්තන ඒනක නැතේද තෝ ඒනේ විශ්තේන මේනෙන් හීවානේ ඒන විහාගෙන් අද දුනියේ ගොලන් ජීකම දුනියේක හයාතෝ කන්තන් හොරි කීනෙක්කම ඒ කිහිනෙක් කීන කන්තත වාකමක මේනක නැගෙන් ඒනක මොලවත් ලිෆේ නෝන්නන් අලගොන් මෙන් දුනියේක මියුලේ මිහුම් වෙස් ඔඛරවේ හයාතෝ කන්කවා මෙදුග ඒනේ නුෆෙන්නාති නෙක්කමක් ගබූලු කුරුමගේ මිසාලකි මෑමිහාගේ බඬගොන්න දරිෆුළු දුනියේක හයාතකේ නෙත්තනකේ බුණුන් කාලකම ඒනේ නුෆෙන්නාති ඒනෙන් හයා නොෆෙන්නාති ඒන විහාව නැතිම ඒන ඒක තජරිබා කුෆා නැතිම විහාගෙන් දෙන් උලංජේ හයාතේ නොනානේ මේ හැමකෙන හයාත කේන නිම්මි මෑමියක බඬු ඒ ඔන්න ඒන ඔන්න තන් ඒකත විශ්නාක වජ්ජා දිරුවෆා දෙන් ඔන්න හයාත කේ ඔන්නාන ඒන ගබූල් කුරාච්චන් හැම එහෙම් මුෂ්රිකුන් නම් වෙස් මිදිමාවන් ඒ යබිහුම් වෙස් මරුම ෆෝග ඔන්න හයාම්මි ගබූල් කුරණි එදුහ දියම ඒසම් ෆෙනුනි එම කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වාග බයන් කුර වහී කුරාවනි වලව් තරා ඉදිල් මුජ්රිමූන නාකිසු රූසිහිම් ඉන්ද රබ්බිහිම් කලේග ෆාන ෆෙනි වඩා ගන්නවා නම මුජ්රිමුන් එබෑමිහුන්ගේ ඉස්ජහාගෙන් නිකමෙතිකම එබෑමගේ වෙරදස් කලං හදරතුක තිබේ දුවහු හිසාබන් හුට්ටි අනියාවරිකමගේ එබෑමිහුන් හාසිර කුරවි හුරිහාකම ලෝමච්ච ෆෙන්න දුවහු එමිහිම් පුරාණ කීගෙත් ربنا أبصرنا وسمعنا علمن وردس كلاكو علمن هوريها اتشفنيج ميد دوكورم دي هوريها اتشفنيج ملائكتون سفنيج عذاب سفنيج نرك سفنيج هوريها كم فنيج ربنا أبصرنا أرمن هوريها كم فنيج وسمعنا أرمن أدوها في موي هوريها تشنج فنيج دو دينكي كدبران فرجعنا نعمل صالحا ألونغم برهار من دنيا فنوان ده هي عمل كروت مهار كشورت
මිහාරු කෂෝර වෙජ්ජේ තිබොන්නේ මෙ ගොළුණු කන්තව ජසාත් මෙන්න බද්දුල් කුරානකන් තිබෙ මෙ නරකේ වන්නන් ජීජ්ජකන් සලාම් එවවාන මගේ නෙක්ක එබ ඉලාහ ගුරුස්සෝ මා ෆුස්සන් ලිබිගෙන් නූන් එහෙම බිම අලුන් අඹර දුනියේ ෆොණු වාෂේ ඉන්නා මූකිනූන් ආහර්මන්නකි එදුවස් අන්නානකන් යකීන් කොගන් එදුවා තයාර වාන බෙක්කම ගවානම් එකම එදුවහකුන් අලුන් අඹර දුනියේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නුෆොණු වා එහෙම හයා ෆෙරුනීම ඊමාන් වාන එම්මෙස් එහෙම වෙගෙන් හොලොන් කොලොන් ඉරුවරීම දෙන් තවබා ගබෝන් නුකරවෙන් ඒ දුනියේ මෙහෙන් හිඟමුන් ගොස් අනෙක් කොළ ජීවිතෙන් එම්මෙන්න වෙසංගෙ මිතම් දෙන් නිමෙනී කන්දේ දෙන් කොන් ඊමාන් කමෙත් එදුන් උරියාම සීමාවන් එහෙම් බෙකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉම්තිහානෙක් ගොතුගා මිලවවා ෆෝනි මිතා මෙහිඟා හුරිහා කමෙක්ගේ හගීගේ එමිහු ලොලුම් ෆෙන්න නම මලකුල් මෞත් ලොලුම් ෆෙන්න නම කබ්බුලක අසාබ් ලොලුම් ෆෙන්න නම දෙන් නොන්නානොත් ඉම්තිහානෙ මිතා කුර්ආනන් ඊමාම නොන්නානොත් එරුන් ඊමාන් කමෙන් නොන්නාන එරුන් ඔන්නානි ෆෙන්න කන්ත එම්එස් ගබූල් කුරාකම් මේ ෆෙනකී මීන කාලෙච්චකේ ගහු ගහුනනේ ෆෙහි කොලේ මීගනු කියන ඊමාන්කම ෆෙන්න ගුණකම් ඊමාන්කම් මි කියනී අවොන්ෙන් හිතු ගැඩින් තෙදුකො කෂවරකො කබූල් කුරම කාකුතෝ එෆොත ඊමාන් වගෙන් බස්සහගෙන් උලනී මෙනුනේ කනේගෙන ඊමාන්කම් අස්තු හගීගතුග ඉම්තිහානු කුරාක්ෂ නොබදි ඉස්සතරිය හොන් නොබදි ඉස්සතරිය උක්තුම් මේ මරහලා ෆහුග මුහිම් නුක්තා වොන් ෆාහ කොල්ලන් ಶೈತಾನ ಇನ್ಸಾನ ಎಮೆ ದಿಮಾ ಕೊಲ್ಲನಿ ಇನ್ಸಾನ ಹಲಾಕು ಖರಾಬ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಗುತುಂ ಸೈ ಬುಖಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರದೊಂ ಆಸವೆ ಮೀಹಾ ದುನಿಯೆ ಉಫುಂವಾ ವಗುತುಗ ಮಾ ಮಿನ್ ಬನಿ ಆದಮ ಮೌಲೂದುನ್ ಎವ್ವಸ್ ಆದಮ ಗದರಿಯೆ ಉಫನ್ನುವೆ ಇಲ್ಲ ಯಮಸ್ಸುಹು ಶೈತಾನು ಹೀನ ಯೂಲದ್ ಏನ ಉಫುಂವಾ ವಗುತುಗ ಶೈತಾನ ಏನೆಯ ದಿಮಾ ಕೊನ್ನುಲ ಶೈತಾನ ಏನ ದಿಮಾ ಕೊನ್ ಫಯಸ್ತಹಿಲ್ಲು ಸಾರಿಖನ್ එහිඳු ඒනා උෆම් වේ රොය ගන්නහලු එම්බිම දරිෆුල් අස්තු විහාව ගුතුගා මේ කුඩ මිහා මේ රොය ගන්න සෝබකේ ෂයතානා ගොඳව කොම් මේ හදීස්ක බයන් කොම් ෂයතානා ඒනගා ඉතිෆාර මේ ජහන් ඒකතරෙන් ඉස්තිස්නාවනි මරියම් ෆානුගේ දරිකලු ඊසාගේ ෆානු කොම හදීස්ක බයන් ගා සහී බුඛාරි මුස්ලිම් රිවායතෙන් ඒ එකවන දුවා කරවා ෆාක අබු හුරයිරා විදාලවනි එකමන දුවා කරවි وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي إكمنا يتكا دعاء كربافاني إكمنا فرابولون إكمنا عالون دعاء كرافاني إكمنا دريفس كلو شيطانا نباكم السلام كدبات وعيذها بك وذريتها وإذا مريم فانوا وذريتها إكمناك دريفس إم بما إيه دعاء الله سبحانه وتعالى إجابة كرب بما إيه استثناء إهنو نهوريها منا سيرسان دماغ هم القرآن بني أقول منك تفصيل كدبافا إيه مرحلات كركو خلاصة كون أقولنا مدنا ولا أنا أقول ديجو من داتي إنسانا وفهم بما إكوغا ඒනාගේ මෑමිහාගේ බණුන් ලිබෙමුන්දිය රිස්කුගේ වසීලෙ බුරිකොල්ල විස්සා මෙහුන් ඒනගේ ෆූලු කණ්ඩායම එක්ක මහුන් ඉන්සාන ලිබෙමුන්දා රිස්කු කෙඩිගේ එන්නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රිස්ක් දුනියෙන් අනෙක්කා හෙන් ගොත කියන්නේ බදල් කර දුනියෙන් මි නිසාම්ගේ ෆුරිහමකමකී දුනියෙන් ඇස් ඉන්සානා ඒ රිස්කු කෙඩේ හිසාබම් ෆෙෂිගෙන් ඒනාගේ මෑමිහා ගාතුන් දේනේ කිරු වගුතුන් ඒනෙන් අර ඒ කුරි ගුන්නෙච්චනු විහෙවම කුරි ගුන්නෙච්චනු එක් කම දරිෆුල විහෙවම අයකෝග වගුතුන් ඒනගේ කාණ මෑමිහාගේ අල්ලාහ් ඒනෙන් එම්මෙ ෆුරිහම ෆිනහුනුමින් බරාබර් ඒනේ බ්ලිවෙන්ජේ මාද්දි හුරිහාකම බස් දිෆායි හුරිහාකමස් ඒක ලබ්වෆ් ඉතුරු එව්වස් එච්ච දෙනු ජදිකෙත් ඉතුරු එච්ච දියුන් ගෝස්කම ඩොක්ටරේ ගොතොස් බුන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නිසාම් ෆුරිහම ලබ්වෆක් ඉන්සානක් මර්හලාතෝග ඉන්සාන හිමාය කරක්කාතේ කොද්දෙව්වාෆා එෆෝගේ දරින් හේගොතුගා තර්බියත් කුරුම ඉර්ෂාද් දෙව්වා දරින් නමාදු කුර අමුරු කුරුමාෂා නමාදු කුරන් දස්කොත් දිරුමාෂා මර්හලාත බයන් කුරබාෆන් දීනු එෆෝගේ ඉන්සාන බාලිගුවේ බුද්ධි සලාමතුන් හුරේ මේ මර්හලාගා ඉන්සාන දෙගොතෙන් මේ ඛියාර කුරන් ආබාජ්‍ය වරින්ගේ ගොයි බාජ්‍ය වරින් ගොයි එබ්බේ කුරු බෑකු අනෙබ්බේ කුරගල
Qur'anuga ege ita bawr ayattake bayan kuraf kobakan kafir mihunge saza ki kobakan dharma ya sawabuga ahlu waringe saza nema duniyage insana mi marhalaga demoge ikhtiyar kure Allah subhanahu wa ta'ala e marhalaga wahakawani bayan kuraf efoge insana marwe kabbaluga leve e kabbala ki swarugege bagichai nuniyam narakaga andawale enaga amarto gosobum Allah subhanahu wa ta'ala e kabbalu tan waskod debba enaga amarto gosobum e kabbala ki datitane ekkamuga labba em eiwes kit qur'ana sunnatuga bayan begen ba marhala efoga ena mahshar kurave hisab elleve enage fen ene hawal kurave efen ena kiyan enage karuga eluwe siratmaga horas kuranje hawden Allah labba fa nabiy sallallahu alaihi wasallam ummata khassako adi habbe kan arshige hiyawa kan debba ene suwalu kurave hisab elleve azab libi sawab libi mihriha kamake insana kurmatlan jene marhalat kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كم إنسان كستمن رسكلا إنك كاروغا إنك عملته فين إلويم إنك فك الله سبحانه وتعالى فتك سفاق إنك عملت نرب إنك كاروغا علوا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا القيامة دو إنك عملت هلوا عليه فتك سفاق نرب إنك بنوين اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ميدو تباغ فكياش تباغ مچ هكيوري كمغا تباغ فدين عملو تكيري ميزان بهد قرآن الله وحي كرني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ميدو تبن رسكلانغا عدل وركمغ ميزان بهتوا هشيمه ابس نفسك بي انصاف نكروي هټه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ميها كل عملك ربي أترك بمبرك عملك مغاويس إيش تمن رسكلانغ حاضر كرب وحشيمه مولن حساب الله فراتك مغا تمن رسكلانغ فدوة ديمبه إفه غوتي نركيا سورغ ميستكم جماع كرو سورة الزمر الله سبحانه تفصيل كرب وحي كرافوني وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا جماعة بابا نرك ميستكن لواجن دوه حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إبامه نرك أهمن أنيروغا إن نرك دورت بني هلوي في وقال لهم خزنتها إن نرك بندير بنانه ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم تبامه قات ناده هي رسول تبامهم قات رسول ناده ودا نغنوا هي تبامهم وردس كلانغ آيت تكيوا دبا وينذرونكم لقاء يومكم هذا مدوهوغه نباكما نركاتركم انذار دبانه بكو تبامهم قات نانني هي ان ركي احمد تبامهم ان جهوني قالوا بلا امهم بنيا دكين نونك ارمن قات رسولون انذار دبانه ميهم نصيحه ارشاد دمهم سهرمن قات ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إنس الله جا عذاب جا كلمة فلو كافرنا حق وجن وين سلام بين قلتين بعمله كنته قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها إمه نبنا وين تبامه نركا دورتكم والناس دائمي قتجا إن نركا تبين قتجا فبئس مثوى المتكبرين بوداورين نقول نيمو جنوبا كماي إفوغا سورغي أهل ورنغواك بيان كرباني وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إبامك بردس كلام بيروتي ميهم سورغي جماعة اللواء جند بدوه حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها كيت قرآن الله سبحانه وتعالى ميد أنداز تفات كربافه أي سورغي ميستكون جندبني شرف وركما عزتا يكوغا إبامي هن سورغي دوركول تبني هلو عليف وقال لهم خزنتها سورغي بندرين بنانه سلام عليكم تبامي هن أمان كما سلامكم هوته طيبتم تبامي هن دنيا رنغلان هيغوتوغا أولوني موي فادخلوها خالدين دائما سورغي تبيغوتوغا سورغي تك وناشه تبامي هن أمان كما سلامك كما ركاتري كم هوته එමිහුම් බුණානේ
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الله حمد تكلانغي علمنا الدبانكم بوديكم فاوا واودوغا تدويرس كلانغ سورگه گهورن دبانكم واودو تدكورباف مي دهرمن فنيجه نيومت بنانه ekalaange awul tedukurabbafiye وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء هذه سورة أنت من بينون تنك اختيار كرمتك إكلانge بينج بام هنا وارتك الدبيه فنعم أجر العاملين فهي عمل كرامه درما يا سوابك هذا ما تريكم وسوابك القرآن أقول منهم مريها مرحلة عن تفسير كوكيا دب إبس مرحلة أقول من نارا ما ميها بندقو أن دوسر إنسان أوفدهم هنا ويهو مفهوم كودا كujjege مرحلة هنگانا كنتكا كنت كرم بيغوتا تكليف لبيغن أن دوسرغا إيه مرحلة كدت قرآن غوتا مرن إينا تيجار وانا غوتا برزوغا حياتوغا إينا أننا غوتا إفو محشر قربان كما إيه محشر كنت هنگانا غوتا إفوغا إينا وانا كن تنكا كن قرآن ألغم من صاف كن بيان كد أي إنسان أغ مرحلة لوبت إزيتري أخونا أختم إهم بيما ألغم من مكان إنجي تيبه إتورا بسنا في كوركم مي كم مقام كان ألغم من إبجه تياري جوابين هودا شكنين أي ألغم منجي هي عملتن الله عن بيروت كما تقوى وريكم هذا وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله